nga bali ku saa lwansasula ke basuubirayo batateeta bigambo bingi nakumwonoona basigale nga batambula naye empolampola ye naida kubalinga mwategeere aye olabese ku kyawulala mugayemuuku timwiru kyayo kuteekateeka mu maiso eyo kabiringa mukale katusiikuula omuliro tera tubatimu bantu balungi bakolagana nabo ekyo nena mukitegeere naye ate n'abakulembeze abasinga bayingira nnyo mu ndagaano ife nga tukubira bantu kampeyini nga tibatusasula otegeera muvunya nkwatiraku njakuwa kino nga tosobola kituukiriza obuzibu nabo buli awo mulimu abafuniyemu bayidawe abantu olebawunaku bamugulira enumba n'eisimu esimu gyeyali azira yakakaire kalamba bamuwakiza omukazi wangi nze eri ogwendidi nga bamuwakiza omukazi oleye yaida nga waliwo yesimbyeyo ng'ali lubuto omukulu yaida ndaba olubuto yaida ndaba yamala n'omwana yasomesa yazaala omwana oliko bayigeme nakola ebyo igeme go yalabirira omwana yamusomesa okuva we yatandikira paka siniya ate kabiri yekinoona omwana yavaayo yavuma oyo era igeme wange tidi katonda amusaasire oyidde nga n'abamunoneza kampeni balimuka ku nemoroka ne bali mu Canada yayiga bagire nemoroka gati bali kuboneka bwe bamubinga nimbo era yali mukanika bangali yaja nayo ambulance tebonekera ku irala bana eriya yamwagala ali kunjira okuyiganga road yakoba ati we nakunoneza yamuswakula ku isimu ya bei yajimutola yatola mu kadi yawo yajimule kuyiganga road yawo ngabantu babona oliko bamabunda igame yalingirira bulingirira ati omusada yagolola n'isimu katubugwe mu nkoto tuwa mawulire mu mawulire aganda akalitambula eriya akatambi akalitambula ino ku social medias kachi ka minister Babalanda we yali alikwogera nti tajja kuyitira ku RCC tajja kuyitira ku RDC tajja kuyitira ku assistant RDC ngabo omulimo gwaibwe gwali gwaku kuwuda bunyama nti waba kuganagana yewayo kuwana mulwanyono agana yabitirizaawo yava ne ku mirimo gwa alimenti yokola mukatambi kano kali wena gwedde omwezi nga 27 omwezi ogw'omusanvu era nga ni senior Mudofu yena yaliyo nga yogera ebigambo bino minister akobye nti eriyo ba RDC ba RCC ba assistant RDC abalemereirwa okukola emirimu gya government 100% baira mukutambuza lugambo baira mukuwana baira na campaigningira bana byabufuzi abo bona abawana abasuuta n'abatuma abandi okujja okusoloza sente emirimu bajja basala bali mu holokoso mirimo kumarenga emirimu gya government okugimutalinga ati babati bali kubikola era mwababonanga mu campaign firimu eriawo noza twalisoni waganine twandiyesoni wagane kuwano anti okulabula kudonga bwo kwidi abantu baire ku mirimu gye bakola era yabalabwire betereze batwere mu ebigambo ebitagemagana obe okumalwa ati abantu baboneka ati bakagemagana mu office ebali anti sombo bali kulwanagana anti mulwanyi nakuwa scenario nti mulwanyi wetubanga tujofuna emirimu nze solo kuba nabitira kwiwe twabita kwiwe abantu 10 bwituba tujja kuwulira iwe kyo tukoba kye tukola ni weno okunaza amasowani wo tujja kwida tukole tuve ku kino n'okusimula ibona bulido kisenge kya moto lwala buli obanga oyombye mukoko ni mukamawo ife tobe inumawo ni mama ntialigezako okukoba abantu olino concentrating ku mulimo okusinga ya kuleta